Pausa de Yumfum Uiba Maruiba Pau Harab de Tozari. Koding Tavi Village na COVID vaccine Kaptoko Village Oire. Singi district Singdana Sosanpurna Ahanba Madi Technopal na Adisopatare. DC. Manipur Miyambo COVID-19 Lajat Asidaki Kanana Manipur Langang na Asobo Taudang Lagduna. Paksanda COVID vaccine Kapagi Tabak Satarapasi Mai Pak Pahaiba Oire. Manipur gi Singi Village Singi Marunda Koding Tabi Village na COVID vaccine Mapung Pana Kaptok Pangamba Ahanba Village Oire. Aduga Manipur gi Hill District ki Ona Sosanpur District na COVID vaccine Mapung Pana Kaptok Pangamba District Oiduna first tare. Masangda Technopal District na second tare. Wafamasi Technopal District ki Deputy Commissioner DC Oina Thau Puriba. Naurem Prabinna Technopal District ki More Subdivision ki Manung Dalaiba. Koding Thabi Village ki S. Koding Thabi Baptist Church ki Complex Manung Dalaiba. Jobli Holda Pangtho ki awareness kam COVID vaccination Dharam da Pangtho ki bane. DC Pravinna Hai Technopal District ki Oina Sahi Tarakanipan ki Mathak Electoral World Ming Chalaba Vote Thaba Yaraba Mioi. Lising Kuntraganipan Chabli Kuntraga Mathoi ki Manung da Mioi Lising Tarakataret. Samapan Jangkai Pan Ngarang Paupada COVID vaccine Kapthokre. Technopal District ki Manung da Leiba Village sing ki Manung da Koding Thabi Village na Mapung Phana vaccine Kapthokpa Village Oire Aina. DC ne Makhatana Phanglo Lakthoke. DC Pravinna Makhatana Phangdo ki Badi More Border Town asi community ki Suna Leiba Mapamama Oibana. COVID vaccine program Pangthokpada Awaba Maik Nagatra Aina Singnarubane. Adu Hiana Kumang Choksin Bangamle More subdivision ki Manung da Leiba Koding Thabi Village na Maming Mangjin Thana Mapung Phana vaccine Kapthokpa Ngamkiba asina maram oiraga. Manipur Miyam da COVID vaccine Mai Pak Nakakthokpa Ngambagi asoba paujel ama pire. Makatarakpa atokpa pau amadana. Kodom Pukpida COVID-19 na masin manaw animag laikitrabagi imungi awabada LMG na sel ki mateng pangkre. Tamthiraba COVID-19 lachat na maram orga Impal West District ki Nauria Pakhangla Pakenragi manung channa. Kodom Pukpi mamang lekay da Mioi chalaba masin manaw ani laikitrabagi imungi. Awabada sarup yaradun ngasi like-minded group LMG Manipur gi President L. Kunjagesor amari advisor Wang Kemsa samjay anina. Lusing ba mihut kangbu ama satu na lupa lising mga selgi tengbang pihre ay na lupa sige. Publicity Secretary Rakesh Naurem na thokpa Cherola mana aire. Cherola sinahay kung sa aduda LMG Manipur gi Secretary S.O.Z. Assistant Secretary Ningombam Ongbi Ranibala Lima. Washington mitay na singba LMG gi maruwe member sing kiasu sarwayake. COVID-19 na maram oidun laikitraba masin manaw ani adudi Jumnam Thedro Singh amari Jumnam Manglem kawe. Laikitraba Jumnam Manglem gi loy nabi amadi masa sahi taraga mapan. Sahi taraga taret amadi sahi taraga mathoy gi angang ahum hundok lamme. Angang ahum masigi manung da sahi taraga taret ki angang asimadi miyam ga mimanadraba angang amu oina hingle. Hek pok minaba masin manaw ani mag sayul amagi manung di ikan Canada na laikitraba ni aire. Selgi tengbang adu da sarug yakiba LMG ki Secretary S.O.Z. na phangdo kibada laikitraba masin manaw ani magno magi suraga sara nong kanariba sinmi ngaktane. Tamtiraba COVID-19 laina lachat na nadun laikitraba makoy ani na tawag suba yabage. Sahi sudriba apik pamasa sing amadi loy na bising undok lamme. Makoy ani na hinglingay da pawba siyat padzaba maning thung jatraba imung asida haujik nang liba awaba kotong tiba asida. Kodaki oiba selgi tengbang asi LMG Manipur gi phandagi minung siga loy na napijabare aike. Ozina Makata na Fongdo Kibadi, Aukibajun Kunmathoidagi LMG Manipur na awa ana taraba singda, Tengbang Lapagi Makata Tarakpa Mapalak Suba, Tengbang Taramne, Punne Hingminaba Amadi Mioi ba Amana Amagi awa pada mateng pangminasi haiba. LMG wakalol adugi manung chan ngasi ki Tengbang asi pangjabani haike. Ngasi lai kitabagi imung da sel da mateng pangbiriba amadi awa pada saruk jabala ke ba LMG ki thomi singbo. Senior Club Kodom Pokpi Mamang Lekay gi Secretary Laurembam Nilan Joyna thagat papong dorake. Nagalamromda Kaithel Phambi sing COVID vaccine kapthok trapadi Kaithel Phamba yaroi dore. COVID-19 lai chadasi ki ngakthok na bagi paksana COVID vaccine kapthok pagi khongsa masang silaglipa asigamari lainana. Hayang July tang mapantagi hauraga namin ini chukna mass vaccination program amalaya na pangthok kadore. Hariba program asida khwairambal Kaithel Phamli ima sing khupna sargyaduna COVID vaccine kapthok piyo. Karigumba COVID vaccine kapthok hogdaba tarbadi Kaithel anglakpa matamda Kaithel phamba yabagi khutong chaba phangdaba yabagi phibamda lakani hana Impal West District Deputy Commissioner Kiran Kumar na pausi asika wari chanabada phongdokre. Maghai State Capital oiriba Impal District ki hojik oiriba COVID ki phibam masi fatre. Positive oibagi sang hengalakpa loina nami sibagi sang su adumak hengalakle. Maduna chada humpudra jawna COVID vaccine kapthok na thapak lengang na paikalakpane. Mi yamada COVID vaccine namdura kapthok kadabani haibadi leite adubo COVID vaccine kapthok tabat tarabadi hanna COVID test tawtuna COVID positive oide haibado
खंगनब होटनगदौरिबने मदुना मियोइबा अमदा हन्ना हन्ना कोविड टेस्ट तवी हैबसी हक्सांग सोकनिंगाइनी मदुना सुंगसोई सोइदना कोविड वैक्सीन कापथोकपियो आइके हयंगदगी हौना नमित निनी चुपना चथगदौरिबा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम असी चीफ मिनिस्टर ना हौदोकने खोइरंबनिमा कैथेल मरीदा वैक्सीनेशन ड्राइव असी चथगने मसीदा सुंगसोई सोइदना कैथेल फंबी इमा इबेलसिन कोविड वैक्सीन कापथोकनबा होनाबियो मधु ओरबदी कोविड की फिबम फगलक्तुना कर्फ्यू कोमथोरक्तुना कैथेल फंबा यापा मतमदा चिंगनबा अमत लैतना कैथेल फंबियु मधु नत्र कोविड वैक्सीन कापथोकहौदबा तारबदे कैथेल फंबा याबगी खुदोंग चाबा फिरक्तबा याबगी फिबमदा लाकनी आइके मखा तारकपा अतोपा पाउ अमदना अंड्रोगी चाफु उपी लाइफमलेंदा मी असीबा फुमलिबा असी लौथोकपियो रमेश सकपा अंड्रोना कुम खुदिंगी इंगेनगी अहानबा नोंमाइजिंग नमित्ता सोइबा यादना लाई दिन खुरुंबगी थौरम पांथोक्तुना लाकले कुमसे चाहिगी ओइनासु अंड्रोगी पाना लोइसंगना लाई खुरुंबगी थौरम पांथोकनी अदुबो थौरम असी पांथोक्तृंगैगी मांग ओइनाना संदंग सेनबा मरिंगी इसिल इनाउसिंगना लाई खुरुंफमदा मी असीबा हक्साम फुमजिलंबा असी अथुबा मथमदा लौथोकपियो मदु नत्रबदी लाइगी थौरम पांथोकपा यारोय हाइना चकपा अंड्रोपाना लोइसंगी लौमी लाकपा सालाम रोमेशना प्रेसदा थदोरकपा चेरोल असिना हाइरे चेरोल असिना हाइ पुवारी का सगुन अदुना लाकलबा लाइफमलेन चाफु उपिकी लांगबल उट्रोंग हुकफम पुंखोंगदा संदंग चेनबा मरिंगना मी असीबा फुमजिनदुना सेंगलबा लाइफमलेन असिबो मोंगफम अंथोकनदबा होनरिबा असि यामना लाइबक थीबने मणिपुर की लेगाक मपू ओरिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेना सीआरपीसी की मखादा 144 चलाइदुना असीबा हक्सांग फुमलिबा मोंगफमगी सरुक असीबा था अमनि ngak senbagi thabak lokatuna lakliba sina takpadi senglaba laifamlel asi mongfam henana bahonariba laibak thibani aire andromiam ge kholaw asibu tabiduna lengak mapu makok oiriba chief minister na chafu pi laifamlen gi pongkhongda mi asiba phumjinduna mongfam onthokliba asi lauthonana bahona biu haina su haijarakle makha tarakpa atopa pau amadana lamjing maira sapam robin hood ningsing thoram pangthokre ILP की वेज ईयर जाउदना करम नमितो खंदोकदोरिबनो ngasi observation committee 6 lamjing maira robin hood ningsing nomit joint committee on inner light permit system JC ILPS na sinduna impal east ki yalhomi athoba sing ningsang khubam awa sing da taruk luksuba lamjing maira robin hood ningsing thorum pangthokre thormaduda observation committee ki chairman luang sa singkhai women wing JC ILPS ki convener TS kumulaima Student Wing JCLPS की कन्वेनर सजाद बुया मेमना प्रेसिडेंट मेंबर सिंगोइना सरुयाके ngasi ayu pung mapalom tabadagi COVID-19 ki SOP ngakna laikhitra Robin Hood ki imung manungge Mioi singamadi JCLPS ki maruiba thaupuba singjawna pangthokiba thormadu mari leidana observation committee JCLPS ki convener Syam Khumana aikibada Manipur English amaga sapa nifuga mapan October 15 da Indian Union da tin khaba matungda Haujik phawbada aikoini hingduna lakliba asi aikoina ihau struggle tawragat lakpane aigoi kanglaipak manipur gi yelho phurup sing kanjanaraba hanadagi hauna chanaduna lakpa permit system for entry into and exit from manipur adu 1950 November 18 matamadoge safe commissioner himat singh na lauthokibadagi mapal lamdage athingba leitana sangsilakiba mitop mian chak kana manipur gi demographic imbalance thok phawrake 1980 अमसुंग 1994 दा एमसुगा मणिपुर लेंगा का थेंखांग अनिरक्ता मितोप तांथोकना बगी अहोगा मरी लेना जाना वरोल इनखे अदुबो एग्रीमेंट अदु लेंगा नगाक बगी मुहूर्त नामचिंगना थामखे ओरगलिबे फिबम मसिदा असुम चथरगदे एकोगी कंगलै येलो फुरुप सिंग असि सही डेकेट खरागी मतुंग मुटखिबा याबगी फिबम दलाखे पुनमक असिदगी कंजनब मणिपुर की CSO सिंग पुनसिनना JC ILPS सेमबग लोइना मियामगी ओइबा अकन बे इहौ के संगसिनदुना लाखे अदुगुमलबा मियामगी इहौ सिंगलक्तगी इंग्लिश सिंग अनि तरागा मंगागी जुलाई 9 अनंत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल की माहिरोय अमा पुलिसना नोई कापद लैखिदे लोइदना मियोय किया अमा असो अपननखे बारागसिदा कोविड हिदाक कापले हाइबगी ससिन्बा सर्टिफिकेट saramba मियोय अमा थौबाल पुलिसना फारे कोविड वैक्सीन कापथोक्त्रिबा मियोय सिंगदा कोविड वैक्सीन कापले हाइबगी ससिन्बा सर्टिफिकेट पिरंबगी थबक चथबदा सेनाबा मियोय अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिसना फारे आइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP जोगेश चंद्र ऑफिसर फोंदोक्रे ससिन्बा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पिरंबदगी फाराबा मियोय अदु MD राफिक अली अपोप मोहम्मद अली कवे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा मोइजिंग लमखाइदगिने मियोय असि मोइजिंग हाई स्कूल द ओजा ओइबनी आइरे हिरमसिगी मतंग द SP न मखातना फोंदोकिबदा फाराबा मियोय असिगी मथक्ता थौबाल पुलिस न केस अमा रजिस्टर तौदुन लोखले कोविड वैक्सीनेशन की ससिन्बा सर्टिफिकेट परंबा मियोय मरी कोखतुना मखातना कोविड वैक्सीन कापथोक्रे मखातना असिगुम्बा कोविड वैक्सीनेशन की ससिन्बा सर्टिफिकेट पीबगी थबक असि तौबिदरबा SP न अपील तौखे मखातना थबक असि चथरकलबदी आइन की ओइबा थबक चप चाना लौखटकनी आइके मखातरकबा अतोबा पाउ अमदना
Chinese nupa ama masa nipan pokpagi sentek lupa crore ahom thigadabadu lakh tarada hantagre. Sinagi local government na masagi sahi yangkai suraba lomi amana angang nipan laiduna lepaki family planning law thugai haibgi damak jawn million 2.6 sentek ki jenpam oina thigadabadu pikthankre. Sentek ki senpam adu yuan 90,000 da hantana thiel lagani aina Chinese media na aire. Nupa aduna magi hanagi nupi aduga loinaduna machanupa ani phangdri phauba masa makhata khigani aire. Maragasida ngasi Manipur da lepa leitana hengalakpa marakta COVID-19 na Mioi Janipan kuntraga mapan positive oiba thengnagre. Loinana laichat asidagi Mioi taragani thoina laikhidre. Laikhidaba makoi taragani thoi asi tharaga COVID-19 na sian kiba Manipur gi apun bamasing lising amaga chani nifuga mathoi yonkre. Arwibada content sing asiki marwiba pau khara asi pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiru punama pathaga sari channel asina tumda kanarabadi subscribe tawbiribasina subscribe tawbirumulinen like and share tawbusu kawbigunu punama po amukhana thaga sari